Kumsalo inavi lusaki chiritoku ashigani sala katani kini na mukupungu Ayeghiqha society the akoto kami pisini Israel gakumi kiptimi laki tal soham no pikiuno Gaza Strip yegula Palestine Hamas terrorist galam yakono etik tolomom Ayeghiqha alo ngokepu akomo mlake ipi tal soham ye katani kini na mukup tumpe relakhe sini tupulani salolom Palestine Hamas terrorist galam yakono Israel gakumi timi akhe kini na hopung laki angkalana galvena Gaza Strip yegula salvena agukila kata veke kodolo tim laki ke ipi Ekimu paye Palestine Hamas galam yakongo Israel gakuna ceasefire sha kiulo Hamas galam yakona Israel gakula kigde pove kiula kishwai ipi paye Hamas galam yakona Gaza Strip yegula akhi tache kata veke kiula ki ipi itagi pano pikiuno Hamas galam yakona akhi tomo Ayeghiqha alo pa kata ve ipi itagi tal soham no pikiuno kugo ningo Israel gakum yakona Gaza Strip ko kilo ngoche kiulo kilo ya Hamas galam yakona ningo pela asu toi khokne piano asuna igona ningo hecheni ipi eno tie Fox News society teno pana akhalo piklawai ipi lusakhi chiritache agezani tsololo Palestinian Health Ministry mkono pikiuno Israel gakhu gushimi kono agezani tsololo no Gaza Strip ahu Dear al-Bala Pugingo, Khan Yunis, Ena, Rafa Pugila, Akomola, Bom Vesuveticulo, Timi, Akhetini show Vekabitivai ibi. Ena Timi Tomo Izavai ibi. Ena Israel Gaku Wishmi Ona, Tipacola Bom Vesuvetigekoye, Ati Shigipungu ibi. Itagi Palestinian Health Ministry Mkono Pikiuno, Timi Akhetini show Aghuka Havikekoye, Agichiuno, Itimiko ibi. Itagi Gazan Health Ministry Mkono Pikiuno, Israel gaku wishimi kono lukhi chirito tsalolono ishiktolo Israel gaku wishimi kono Gaza Strip yegula agio peitono bom vesuvesi kiulo Palestine mi aghu kahavi ke koye agihila timi akhe bidina bidi shivai ipi eno timi akhe pungunal hoso kini izavai ipi eno tie Deacon Herald Society teno Israel gaku wishimi kono be ipi Palestine Hamas terrorist galam yakongo Israel gakuna ceasefire sivekiu ye apini dokto mo sivekimo amko hikmana ceasefire yeza ajipiulono papel chamoi ipi tigono itage alaw akumto shi awushitu vai ipi itage Gaza government media office hiam kamlam yakono pikiuno Israel gaku wushim yakono Gaza Strip yegula apugi kamilo bom vesuvekiulo timia akhekni show akhu kahave ke kodolo timbidi ye Gaza high ranking government officials ko ipi eno pano bidi dolo laki ye Isam al-Dalis ipi paye government public works ipi kiulo atu laki ipi lakina Ahmed al-Hata ipi paye justice ministry lo under secretary shiche kiu laki ipi eno lakina Mahmoud Abu Walfa ipi eno paye interior ministry mkolo under secretary shiche ipi eno lakina Bajat Abu Sultan ipi eno paye International Security Service lo Director General Shichekiu laki ipi itagi Reuters society teno pikiuno Palestine Hamas terrorist galam yakongo Israel gakuna ceasefire shikiulo Hamas gushmi yakona Israel mi kami Gaza Strip ko kilono ikipeveno pone Israel gakula kide po vekemo Israel mi kami ye Gaza Strip ko kila kha pe pa pe ipi Israel gaku Prime Minister na itage alaw akum toshi Palestine Hamas galam yakosas agushi hutu vekiu gangno Israel mi azalakino Gaza Strip ko kilo Hamas galam yakona kha pe pa kiu linapu kama kamsikiulo limloi imagine eno alhoku thu qachini ipi linapu pama ye lakina aerial kunio ipi eno lakina aerial kunio pamu David ipi itage asa kiteno pikiuno pama thaziye Palestine Hamas terrorist galam yakona katani kini namukuk thumpe relakesni tupulani chalolono Israel mitimya akhekni show Hamas galam yakona angkalana kalbe kiulo pama ge kalve ibi pama ye Palestine Hamas terrorist galam yakona Israel gaku apeu near ospugilono kalve kiu kama ibi eno pama gola Palestine Hamas galam yakona aerial kunio lojiliu arbel yahud ye kalve ibi Ekimu palojiliu arbel yahud ye ovekiu lukhilana pana Israel gakula Hamas galam yakona kigede po vai ibi itagi
asa Kithe no pikiu no Gaza Strip yege Al Shifa Hospital shikipivi kilo director Shakil Muhammad Abu Salmiya no pikiu no Israel Rakhu Gushmi kono supply lage kamze lakha vekiu gongno shikipivi kila akoto nemga pe thakepu eno dawai kupuk no shimla vekiu gongno timi izavi ke kongo kusukini mi ko salak petse tim tomo thivani ipi etake Abu Salmiya no pikiu no Gaza City fugengo Northern Gaza la shikipivi ki ICU la kusukini mi ko gongno alpa bidi likhi ani ipi Palestine Hamas galam yakono Israel mi Gaza Strip ko kilono ikipeveno pana Israel ga khula kide po khamla na phe ipi ekimo Israel ga ko Prime Minister Benjamin Netanyahu no itake Hamas galam yako sas alau akumto she agushi hutu vekiu gongno Israel mi Gaza Strip ko kila kha tha pe pa ke ko nopolo mi kono pana Israel ga ko yepe ka sho pana mlo ka mo ke launo Jerusalem pu kila I gona akumto she protest shiveni pi akapu shani ipi eno panang gola kamsa protest shin kiu gongno Israel ga ko civil mi timi kamsa khunjoi ipi Russia ga ko no khetani kini no chib dim pe lo kilo Ukraine ga ko yege laki Crimea ipi kiu ye Ukraine ga ko launa ankalana luvese ipi ena Crimea yege hipo ye Russia ga ko yege laki shilvai ipi official she United States ga ko President Donald Trump na shupeveni pi akapu shivai ipi eno tia Russia ga ku ngo Ukraine ga ku na agusha kiu hipo ye ta weapon kiu gongno Russia ga ku President Vladimir Putin pulo ke kilono Donald Trump na shupeveni pi agapu shani ipi ekimo tipo shupen pizu na United States of America ga ku President Donald Trump no United Nations ga ku mposasa agupta shini pi agapu shani ipi eno pana Crimea yege hipo ye United Nations kopeloge Russia ga ku yege lakhi shilvai ipi shupeve peni pi akapu shani ipi United States of America ga ku no aga ku khami warning to chekimu Russia ga ku President Vladimir Putin law warning akum to she chulchemoi ipi itaki United States of America ga ku President Donald Trump no Russia ga ku ngo Ukraine ga ku na awusha ke hipo tave pen ki gongno Russia ga ku President Vladimir Putin sas itaki akupta shni pi akapu shani ipi itaki United States of America ga ku President Donald Trump no asazani tsalolono Yemen ga ku houthi galam yakongo Iran ga ku yepika sho pam lokamo kiusa pikiuno Iran ga ku na alhoku thu gukango agushinanu akum toko Yemen ga ku houthi galam yako kupu chekiu hipo ye kigithena tave mo ke pusha ye Iran ga ku no New United States ga ku launo igona agime kushol ke pushinani ipi Lusakhi chigitsni asazani tsalolono China ga ku yepika na pikiuno New China ga ku na ningo ga ku gushimi kopela Taiwan ga ku phivila agushi kophe kumza lupe chekiu ena agushi kiongo agushi shuka khami Taiwan ga ku law pu chekiu hipa ko ye Taiwan ga ku President Lai Ching-te no pona Taiwan ga ku ye China ga ku ye lakhi shive peni pi kumsu chemo kiu gong no ke ipi ena tigong no niu no Taiwan ga ku agime skiu lakhi ke ipi Taiwan ga ku President Lai Ching-te no China ga ku je ye kutawmi ga ku kupuna chekiu troublemaker ku wasai ipi ena China ga ku na Taiwan ga ku hipo ye pana ga ku ye lakhi shipenian no alho ku thu akuna chekiu gong no Taiwan ga ku President no pana ga ku kasapau ga ku kopela pana Taiwan ga ku su shopen ki gong no alho ku thu khunji cheni ipi etaki Reuters sa Kithe no pikiuno China ga khu na pana ga khu ushi kyo Taiwan ga khu la pu ve ke ko ye aki ki hilal ho pungu so shivai ipi sala no mo Taiwan ga khu luvets nyen no China ga khu na Taiwan ga khu sas agushi ke pu sha ye United States of America ga khu na agushi na nula akum to shi Taiwan ga khu kupun ju gong no ku to pe khwai ipi itaki China ga khu na pikiuno sala no mo Taiwan ga khu ye New China ga khu ye lakhi shive pe ni pi Taiwan ga khu ye pikana akapu shimo ke pusha ye New China ga khu na Taiwan ga khu ye pga levets ke pushna ni ipi ishu sa ki the he podo nangkam chu shikimti